Nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze mwese ku IBENDERA TV no mwanya wanyu kandi mwese ibitekerezo byanyu byakirana yombi nikaze rero uyu munsi reka tugaruke ku kibazo gikomeje kugenda kizamura umwuka utari mwiza hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nitwa na Christine Hirishwa, ni ku IBENDERA TV. Ndakwibutsa aho dukurikiye gukora like, subscribe ndetse kandi wabona ari inangombwa tukakwibutsa gusangiza izi inkuru tubagezaho inshuti n'abavandimwe bawe. Ikaze rero mu nkuru y'uyu munsi. Ibibazo bya Kongo n'u Rwanda bikomeje kugenda bifata indi ntera. Ingendo za RWANDAIR ubu zamaze guhagarikwa dore ko indege ya RWANDAIR yakoraga ingendo 5 zose muri kiriya gihugu ubu zose zikaba zamaze kugira gute zamaze guhagarikwa. Ibibazo bya guverinoma ya Kongo n'u Rwanda bikomeje gufata indi ntera umunsi ku munsi, aho inama nkuru y'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze gushinja u Rwanda gufasha M23 ihera ko ifata imyanzuro irimo guhagarika ingendo za RWANDAIR zigana muri iki gihugu cya Kongo. Iyi nama yariyowe na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi, yitabiriwe n'abandi bayobozi bakuru mu gihugu mu nzego zose. Imyanzuro yavuyemo nuko M23 yafashwe nk'umutwe w'iterabwoba ndetse ikurwa mu biganiro bya Nairobi bigamije amahoro. Ibi biganiro byari gusubukurwa mu ntangiriro z'ukwezi gutaha, ubwo byabaga ku nshuro ya mbere M23 yari ihagarariwe uhereye ku ruhande rw'abarwanyi bayo bahungiye mu Rwanda n'abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Indi myanzuro yafashwe na Kongo irimo uwo kwihanangiriza u Rwanda, aho itangazo ryashyizwe hanze rivuga ko guverinoma y'u Rwanda ibangamiye inzira y'amahoro iri guterwa mu burasirazuba bwa Kongo. Undi mwanzuro kandi nuwo guhagarika ingendo za RWANDAIR ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse byemezwa ko na ambasaderi w'u Rwanda Vincent Karega agomba guhamagazwa. RWANDAIR yajyaga igoma kuwa mbere no kuwa gatatu guhera kuwa 15 ukwakira mu mwaka w'2021. Ni mu gihe Kinshasa ho yajyagayo kuwa mbere, kuwa kabiri, ino kuwa gatatu, kuwa gatanu no kuwa gatandatu, na Lubumbashi kuwa mbere no kuwa gatatu. Mu byo guverinoma ya Kongo yashingiyeho ifatira u Rwanda ibihano harimo ko ngo ruri gutera ingabo mu bitugu umutwe wa M23, ku buryo ngo hari n'impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda herutse gufatirwa muri urwo rugamba ruhanganishije uyu mutwe na FARDC. Amashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga na guverinoma ya Kongo agaragaza abasirikare b'icyo gihugu bicaye ahantu imbere yabo hari impuzankano imwe isa n'ikoreshwa n'ingabo z'u Rwanda. Umwe mu basesenguzi baganiriye n'ikinyamakuru Igihe yavuze ko bitumvikana ukuntu igisirikare cya Kongo cyavuga ko u Rwanda ruri gufasha M23 gishingiye ku mwambaro umwe cyabonye. Uyu yagize ati, barakwereka imyenda y'umuntu yapfuye ntabwo bamugaragaza, none se imyenda aho utayidoda ni ubundi ufata umuntu mpiri cyangwa ukamurasa ariko ntabwo ubona imyenda ye ngo uvuge ko wabonye umuntu.
Ikindi ntago haboneka umwe gusa, habaye igitero nibura wafata nka batanu cyangwa se n'abandi kuzamura. Mark Hongstens ni umunyamakuru umaze imyaka irenga 25 akurikirana ibibera mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse yataye amakuru ku ntambara zose zabereye muri iki gice ahari imbona nkubone. Uyu yabwiye igihe ko ibyo Kongo yavuze ko ifite impuzankano z'abasirikare b'u Rwanda bafashwe na M23 bidafite aho bihuriye n'ukuri. Uyu agira ati ibyo ni ibintu bisanzwe kandi bafata abantu bakabakura muri gereza bakavuga ngo n'abasirikare, ntabwo ari byo. Muri Werurwe u Rwanda rwamaganye ibitero byatangajwe n'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishinja abasirikare barwo kugaba ibitero mu duce twa Canzu na Runyoni Irucuru. Icyo gihe itangazo ryashyizwe ahagaragara cyavugaga ko muri ibyo bitero ingabo za FARDC zafashe abasirikare babiri b'u Rwanda. Abo ngo harimo uwitwa Ajida Habyarimana Jean Pierre na Uwajeneza Muhindi John uzwi nka Azaje. Rivuga ko baturuka muri batayo ya 65 n'iya 402 yo mu ngabo z'u Rwanda. Guverineri w'intara y'Iburengerazuba Habitegeko François yamaganye ibyo birego, avuga ko ibishinjwa u Rwanda nta shingiro bifite. Yavuze ko amazina y'abo bagabo babiri yatangajwe n'ingabo za Kongo hamwe n'inzego z'ubutasi yigeze gukomozwaho mu biganiro byahuje inzego z'ubutasi ku mpande zombi i Kigali ku wa 25 Gashyantare muri uyu mwaka w'2022. Yakomeje agira ati itsinda n'inzego z'ubutasi rihuriweho ntabwo yigeze yemererwa kubahata ibibazo kugira ngo hakorwe isesengura rihuriweho nk'uko bisanzwe bigenda. Yongeyeho ati Rwanda Defense Force ntabwo ifite umusirikare n'umwe ufite amazina yatangajwe mu itangazo. Ibi ni uburyo bwo kuyobya abantu binyuze mu kugaragaza abantu bafashwe mu buryo butazwi mu gihe kirenga ukwezi, bakaberekana nk'abafashwe tariki 28 Werurwe muri uyu mwaka w'2022. Amakuru kandi avuga ko ingabo za Kongo ziri kurwana na M23 zikomeje gushyigikirwa n'ubuyobozi bukuru i Kinshasa. Hari indege imwe yageze mu gace kari kuberamo imirwano itwaye abasirikare, ndetse n'amakamyo abiri nayo yaratwaye abasirikare bagiye gutanga umusada. Wahaye amakuru igihe yagize ati hari inafuso ebyiri zatwaye abasirikare zibanyuza Kibati berekeza Kibumba. Ku rundi ruhande bivugwa ko imirwano iyo ikomeje gufata intera kandi ko umunsi ku wundi FARDC iri kugenda ikurwa mu birindiro byayo na M23 ifite ubukana bwinshi. Tariki 8 Ukuboza mu mwaka wa 2019 i Kigali habereye ikintu kidasanzwe, aho Perezida Kagame na Felix Tshisekedi bagaragaye bari kumwe bicaranye bari kuganira basa n'abahuje urugwiro bafatanye mu kiganza. Ni ifoto yavugishije abantu benshi amangambure kugeza naho abanyekongo badakunda u Rwanda bijimye mu maso bagatangira kuvuga ko bidakwiriye kubona uwo mubano hagati y'impande zombi. Usubije amaso inyuma biragoye kwiyumvisha uburyo Tshisekedi warubanye neza na Perezida Kagame batabarana mu byago bakanishimana mu byiza, ariwe wahindukiye agashinja u Rwanda gutera igihugu cye. Ubwo Tshisekedi yapfushaga se, Kagame yagiye kumutabara. Ubwo Goma yibasirwaga n'umutingito, Kagame yagiyeyo anatanga inkunga
yo kubakira umudugudu abanyekongo bagizweho ingaruka nawo. Abasesenguzi bavuga ko impinduka mu mubano wa Tshisekedi n'u Rwanda zishingiye ku miterere ya politiki ya Kongo, cyane ko mu mwaka utaha hari amatora. Umwe yagize ati hari igitutu cyuko bagiye mu matora umwaka utaha, kandi yiyamamaza yavuze ko amatora azaba uburasirazuba bwa Kongo bwaragize amahoro. Icyo cy'amahoro rero agomba kugira icyo agisobanuraho, agomba kugaragaza ko atari we watumye atagerwaho, ko we yakoze ibishoboka byose. Hari abavuga ariko ko ibitero ku Rwanda byaba bishaka kubangamira acogamo. Mu cyumweru gishize ingabo za Kongo zarashe ku butaka bw'u Rwanda, ibisasu bigwa mu Kinigi bisenya inzu z'abaturage binakomeretsa abaturage babiri. Byari bikurikiye ibindi byarashwe bikagwa i Burera muri Werurwe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022. Hari amakuru yatangiye kujya hanze ko ayo masasu yarashwe na FARDC yari ubushotoranyi bugamije kubangamira inama ya cogamo iteganyijwe mu kwezi gutaha ikazabera i Kigali mu Rwanda. Mark asobanura ko u Rwanda rudashaka intambara by'umwihariko muri ibi bihe, ariko ko byaba ibindi rukomeje kubangamirwa. Ariko mu gihe ubu bushotoranyi bwafata indi ntera, umuryango mpuzamahanga nawo uzaba ubibona ko nta bundi buryo buhari usibye kubasubiza. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yorandi Macron aherutse gutangaza ko u Rwanda iyo rushaka rwari gusubiza Kongo ku bitero rwagabweho, ariko ko rwirinze kwinjira mu ntambara. Uyu agira ati mu gihe u Rwanda rushatse rwasubiza ibi bitero by'ubushotoranyi bya FARDC ku butaka bwarwo. Ntabwo rwifuza kwinjira muri iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse nta nubwo ruyishorwamo. Ibintu bikaba rero bikomeje kugenda biba bibi, ndetse n'abantu bibaza aho byaba biri kugana, kugeza nubwo uburakari bwabaye bwinshi bugatuma indege za RWANDAIR zakoreraga ingendo muri kiriya gihugu zihagarara, dore ko 5 zakorerwaga i Kinshasa buri cyumweru, naho 2 zigakorerwa i Goma, n'izindi 2 zakorerwaga i Lubumbashi. Zose rero zikaba zamaze guhagarikwa. Reka ibi bintu byose tubitegereze, kandi twizera yuko ibire byose bizageraho bigahosha, hakongera hakagaruka amahoro. Ni inkuru twabagezagaho irebana n'ibikomeje kuba mu mirwano iri kubera mu gihugu cya Kongo hagati y'ingabo za FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Njyewe nitwa na Christine Rushwa, aha ni ku Ibendera TV. Ndabashimira mwese babana natwe mu nkuru tubategurira tukanazibagezaho buri munsi. Ndabashimiye cyane rero, mwirirweho, mukomeze kugira amahoro n'amahirwe. Amakuru yo na akagaruka.